O le isi vaenga isu le ua vavai atuai o le mai a tatou e Ausitalia ia ma Samoa. O le tupe whamatu mai e Ausitalia mo le lango ino le lakapi Pasifika. E o fiai fiti tonga ma Samoa. Le alai atangia mai. Ua mai a o na saini fiki le lako kupe. Se rauri masuru miliona. Saini Auskaria, sorry, tonga le lato vaenga. Ai toe lava o Samoa. Ai e atangia mai ele o iai le tūlanga ele ona o le te ena. Ai o le whātua tuaina le malo Samoa o le board a le lakapi Samoa i la tauwi e lunga. Ia, o le ala ua langalanga ai fo ina vavai atu fo i le tele mai o tusi ngā tala. Ia, ma nisi o fina ngalo mai o le whaurulunga le lakapi ma le puresili ma le board. Ia ma whapea mai te tauntau sura mua le malo o na lango vaenga ia mo le atina le lakapi. Ai ele fau maka upur ngai. Ele fau, ia mata mai ia le atau a sofina ngalo amata. O le atonu me tonu fai. Ia ke ola vai ele kaung kupe malo e kaung whakulanga mua ia se whakange se whaavai o le kupe lea ma se komiki se spending committee komiki e babaia le kupe lea ai ke ola vai wa kami wa kaunga mele lakapi Samoa lalo o le Minska inga ia control ko e mkanga ruenga ia vanga wa o whenkare ingai o le wako kupe o ai ese ala ko ese ele kaule li poki man maro e pure la ko me fai I kupe e ke ola ia leila o kupe maro va nga fai deadline bo le ko fa ma singa sope ai fai le inga ele inga fa so kupe le maru ili mo ka fai nga nga ka ir kupe le mo kam kalo e mo se foi le la kupe sa o le winga la le tau fisili atu wala ngole fa ka li par mio Samoa e sa o leo langa saingi e a ko ai saingi e kodu e wha maku umai ai loa e le Government of Australia le se lauri mas furu milionga mo le aki nga e o le laka piungi i le Pasifika i a kungunge e kodu a leo o fai tau manino atu le lipo tele APC Pacific o le sau no mai ai kasi arma fua anga i le o saingi ai le palmi o Samoa onga inga ia koe suia a koa le whaavai o le yungi a Samoa. Ngā kongoa. Aru ese le chairman, o ese uma malako le iai. Koe suia a koa i se kulanga alo ia le leima fau. Whako asengi role inga ia rua kura kupe. So a whapupurkala. E le koe whako kua inga, e le pale mia o Samoa. Koe la e pala kai fongo kai miningai. Ma le vaenga umalai sa whaia. Le pora a kola e. Pora. O le simple lia la o le vaenga le ka kurikuria o le fisiri la ka ko fasoa o le ale solution o le melia e ka kau saini pe fa ka mo mo le melia o kaunga ai a faia ko foi la walanga le o ko sila sa mboma tanga i va foi ma ele ro e kawa i ku nga maule fa ma le fa ma ama muso kulepa o le winga la utala o le ale lainga e kolosi ai le o ngolusi o kupe lea ai e se konga fiki e kakau fai lo sa menga ke mga ka fasoa o le konga what's the best solution wala ngala wo fa kali mai konga fiki le vote fai ta watu o lai au mai le no o le parmia fa mi sia konga le wa fa mai o le mealo fa mai langi mai le kuor me le mo le la kapia konga ai fa mo le Samoa la au ngangi mai lo ke va kuskusinga le au mai e ma fainga ku ese ia va fa porokiki o le kai o le pale mia mar kai o le kuanga ia ai se I fai se ai se usira sila vaenga le inga ia ma fai onga fa ma ku mai lo kupi ale wata maule tadi el pale mia Samoa e le sa ingia ia se mea se vanga nga o suia le poa la kapi ma me a fa ku mawinga la fa ma upu ngana fa fa ngofie mo la hotel a fa ma a la ma fa u ko ku le pa e chairman ku aku report ma yungi ngai o mai nga mai fa pa roka mo fa pa ai le ka mo fa sa pa roka e remove IP o la ko le o le a la le si me ka ka mo fa
What do you guys think? Lebih ngalo ke Siaka. so ngalo o ka ko topic me vela me ka karango I think ole asiata malia te ole simple ale ka upu a fai mankualanga ol palmia saingi a saingi fo ol palmia o Samoa. The money stays with the government. The money stays with the government. Le mafai nga releasing lola wale wo o maile kupe ya Samoa. Ai le mafai o nga releasing ele fai nga malo le kupe nga ile yungi la kapi pe a fai. Aya. Ele cleaning le mess like kongo le yungi la kapi. O nga yo inga la nga ka nga fai loa ele mingska. Ya nga ami el mingska wala nga ele fai mingska nga fa ke ala ko airport because nga ele ififiri el mingska. Ai mafai el mingska o nga kalangoa nga iungi uma ole kungu inga ia avoid le ko fa fo el kupes kaimi ko sa ale fa nga kupel nga i Samoa ya lo nga winga ka o nga ko fa fo ya at least ola usengi Samoa fa maku ma el kupea ai fo ia a fiki la ko makonga mana ye yo no finagalo te lo option mua mana ye option le mai le fionga ya bui ole option longa lua ka kia ro la ko la ka pisa mo ai le liu mai le malo e fa ku se si yungi ole le ku le wo mo ko mo mai ya le fionga ya bui le key phrase or belia it's a government Australian government funding. Ele a mai sa o mai fea ngai le maro Australia ma se yungi la kapia Samoa e fea ngai vai or ki signature le ye or parmia. E sa wi le malo e ala va mai le malo. Ma pa war fai ngolo ko inga skai le wa o te fatu menne mai la utala e o foi kanga kai le wa ku yungi ya le fai le AGM. E nga o kala ile vai ma le usunga. Ai o ku uma pe sa ya ku lepa. A le me o ke fia akai. Le a tau mavui e pule kasier ka ngaka le ai se au loka pi ko kongo Samoa le ai sa nga yungi kasi de fa vai nga sa wele yungi e ka kau nga ai sa yungi in order for you to become a board member ai vai ka ko ia le ai se yungi ku la epa le ai se yungi le anga le ai se yungi sa milio ka ngaka ia le sa fa fai ko kongo mele ai lengi la ko yungi la kapi lengi la ko au la kapi yo ia te au la ia o le faasanga loa o le malo o pongi mai loa ka ngaka ia vai se sila e ka au le arke pakasi le ko kala ngoi au e le kai mingai au le ale champingi fa solo a ko le ya sa mor kai mingai le la wolunga arve sidi o sa fa se sio ke pakasi le po de la kapi sa mo le se si le ai ma se vai por kiki le fai e ki nga fo ia o fa le kongur ke le au malisi o ma sai fo ile la fa ia malisi la ko ai dominate ka nga ka ia mele e o ai ur pa wa pe fo ia me fa kula epa ia te enough is enough ka ki alo la ko ka pita that's another option ka ki alo ia la ko la pi o fa ila po esu era ko me ai ave lo le opportunity ave la vangoa ia u ia vai si umu ma vai ka ko ia ai longo sa fa se si umu ko ngore po le ia le awor ka mauli le ia le awor le mo ku mua ma ia fenga ai longo sa fa se fenga ko e na fa ia tu awu mali o awu maia o le o i fo ala mar fa sanga e o le malo fongo lo mayungi la kapia fa so ale le ia o nga koe fak waila i o se yungi sao sesi wa ko mai Samoa rapi yun ko fa pe ko Amerika ko manu Samoa you por mo Samoa ko Amerika ko manu Samoa ko mane ave perla ko la kapi Samoa mar ke wila ku le pa wa le wa ve ser karika ai ku wila nga ke wila ave perla fa wa nga menga ma pe se au private fo ile le nga ia ai ko fa sanga malo ko fa usia sawa ave ese o male makanga kala por kiki mea ka o kanga por kiki ave ese uma au ko is fai pule ale ia ile meor kama kuai
me or kama kuai vui ma e kama kuai io ale ia ko vaenga o mo to vaenga le ko akele lio frangiko te ko akele o mau kanga kasaile mangusa mo ma foma players foi lai la so kanga ba ola vai fa o kanga ka kongwa ngai avak ia pe a vifo i loa makanga ka ia lea ngai kanga ka ngai yungi sa mo pe leu ke mentioning akunga o le au sa kalu au sa foku au ke pakasi au filia e ai ko kongo i foro au afo ila avaku le funding lea o nga halu wala ia le development o ngai la kapi le nga fai ngai le liki ngai le yungi le 7 sa marisi nga fai ngai mai o mai ngai au ko mai sa mo nga kangia i lima o le la foi ngai au ko su en kupengi ai ese kanga kai haru i ko kongi keli e ese kanga kai ai ku pele yungi a le wa ma ai ngai au va e vo mai o fe ngai champing ia ku ke pakasi ko mai ke pakasi ko fai no ngai malea male ta mauri mai san lolong ala le wingo fa makalanga o lai ia isa o kanga kai ka ngoi folo ko fause si yungi a vero ia mar ku pelea fili mai ia mar mang sa mo ai mai se ngai kama fa ngau le fa ai fa ka ki ai pella ka pisa mo e fai ia ka ko vai ku ka pe po ka kasir ka maru ma vero lo mo